دما خوش به ایرو هفته ایلونیه و که اون زن ایرو سالبگره پارچبونا باشوری کردستانیه باشوری کردستانی با که فرمی بو دو پارچه کنگی و چاوا اگه بی بیروا اوینه اون سه اکران دبینن او مسعود بارزانی و مامجر آلن او جی وزیر کار در و یاوی چقی امریکای اول برایده اداره لحوانین با که فرمی دستی هف گرتن و باشوری کردستانی کرنه دو پارچه پرا تێکەلەژی بۆ سنوورێ دنابەرە هەولێر و سلێمانیەدەک و ji vê rojva hetana Başûrê Kurdistanê wekî du herêmên bi navê Herêma Zer ya Mesûd Barzanî û Herêma Kesk ya Yenekê tê birêvebirin Başûrê Kurdistanê bi wekî fermî du beşe mixabin Başûrê Kurdistanê bi wekî di rêveberiya tê îdare kirin. Ew ji yekeme roje re bêje îdare. Veke hûn dizanin di not û çarê hetanî 1998 navbera pedekî û yenekî de şer hebû. Mam Celal dibêje em nikarin herin xweber dijminekî neyarekî dewleteke dagîrker xwar bikin biçemînin lava bikin bêjin were alîkariya me bike em herin tenezulê bikin ji wan re ji bo ku dijî pedekê şer bikin. Dibêje me sê cara şer kir bi pedekê re bi Barzanî re dibêje her cara jî sê dewletê dagîrker anîne ser me. Carekê dibêje not û çarê Îran anî ser me li Helepçê. Carekê dibêje not û şeşê çû Seddam anî ser me li Hewlêrê û not û heftê çû Tirkiye anî ser me. Dibêje em nikarin her carê şer bikin û ev rabehera dagîrkerekî bîne. Heta ez tenezulê bikim ji bo dagîrkera, ez ê tenezulê bikim ji bo Mesûd Barzanî. Belê Başûr bi fermî bû du parçe, ew pêvajo çawa bû, ew şer çawa dewam kir, çawa destpêkê çawa bidayî bû, me behs kiribû em temaşe bikin. مامجلای گوتی برادران من پێم باشە ئاگر بەستەکە قبول بکەین منیش تەنەزول بۆ کاک مەسعود دەکەم. گوتی ئەوە خۆتان ئاگادارن سێ جەولەی شەڕە ئێمە دەیکەین لەگە پارتی سێ دەوڵەتی ئەقلیمی پارتی هینایتە سەرمان لە 94 ئێرانی هینا سەرمان کە هەڵەبجە و پێنجێن و قەڵاتزە و دارەشمانە و ئەو شوێنانەی ئێران بە پشتیوانی ئێران و بزوتنەوە ئەو شوێنانە هەمووی گیرا. دما خوش به ام هنکی بحثا روژا سویەکێ ئاب بکن. سویەکێ ئاب چییە؟ ئەنجە ئاب چییە؟ ji bo çi dibêjin xiyaneta siviyekê ab? Ab gotineke Suryanî ye, Aşûrî ye, derbasî Erebî bûye, ji Erebî derbasî Başûrê Kurdistanê bûye. Ji meha tebaxê re dibêjin ab. Ji gerawê şêrê an jî tebaxê re dibêjin ab. Siviyekê ab wekî xiyanet tê binavkirin. Ji bo çi? Ji ber ku roja siviyekê tebaxê berî siviyekê tebaxê çiqame ez bibêjim. Wekî hûn dizanin piştî şoreşa Başûr piştî raperîna gel ve çaxê mala Barzanî û zarokê wan li Kerec jî bûn zarokê wan li zanîngehê Îranê dixwandin lê pêşmergê yenekî li herêmê hebûn li Başûrê hebûn piştî serhildanê beşdar bûn û gerilayên pekekê ji li wê derê hebûn gerila hem li Behdînanê hem li Beradostê hem jî li raperînê alîkariya gelkê nava gel de bûn ji bo şoreşê û piştî demekê êdî şoreş bi ser ket yenekê bije hemû Başûrê Kurdistanê hema kontrol dike partiyên di jî hatin pedeke hatû yekî nizam Partiyê İslamî hatin berasîr hatin hilbijartinek çêbû parlamentoya hata sazkirin baş xirab di meşiya lê bi giştî bije Başûr ji aliyê pêşmergê yenekê de hate kontrolkirin ew jî li zora pedekê diçû li zora Mesûd Barzanî diçû pêşî sala not û çarê Îran anî ser yenekê û bi rihêza nêzên İslamî re li Helepçê êrişî yenekê kirin bi alîkariya Îranê Helepçe ji yenekê standin hûn derdorêndin ve hesil wisa nakokî dewam kirin hetanî not û şeşê jî her parlamento hebû dişxwelî lê Hewlêr destê yenekî de bû. Mesûd Barzanî jî aciz bû ji wê meselê nerazî bû. Dizanî Mesûd Barzanî radibe çi dike radibe bi dizî
زانش بود چه راش میگم کار من اگه یابن کلام خودم من جدی بن بله کرام جان کنیا ببرن بله کنیا مات ببرن اجبارك بتزيبو اصلا بتزي شو اجباري كنيا مات ام چه ماده بجن بدزی چما بدزی اجبرکو نامه کسی ندزانی شانگه اگه اون اینها بجن اگر کسی ندزانی تو چه زانی اینها هر کس زانه ایران اجبرکو عراق خیانت کریوانجی آنچی خیانت بارزانی اشکره کرد چما اجبرکو تلویزیون عراقی تلویزیون صدام حسین با آقای که اشکره نامه بارزانی خواند اوه هایلو چه بیه بارزانی آریکاری جه صدام خواسته گوت که هیزه بچینه و ام ماجرا جه حولی رو داخل. وقال السيد مسعود البرزاني في رسالته إن المؤامرة أكبر من طاقتنا، لذا نرجو من سيادتكم الأمر إلى القوات المسلحة العراقية بالتدخل لمساندتنا لدفع الخطر الأجنبي وإنهاء تآمر وخيانة جلال. وقال السيد مسعود البرزاني في رسالته صدام جرات به رجا شمیه اللي بجيره سویه که طبقه اللي بجيره بشتي به ایرشی کو ازی بجم چما رجا شمیه اللي بجاره که بله سویه که طبقه توی گاردا کوماری و کره صدام و کره صدام حسین خوش بشتاده به هیزاویش بشتاده به و ارتش عراقی توی 30,000 لشکری توپ و تانک و بالافر برای خود دن حولیری و حولیری داگرد کن و چاخی گلک پارلمانتر لمجلسی بون دنوا چالاکی دبون لدیجی شهر ندخواستن شرچی با یک جوانجی سروکی پارلمانتوی بو کو جوان آمخ بخوا اندامه پدکی بو لیل دیجی ایرشا پدکی چالاکیل داد خست نرازی بون نشان داد تاوی پارلمانترین دن هیرو خانم و پارلمانترین ینکیجی ناودبون لبر خوددان لی پشتی ایزا صدام به پیشنگی پدکی کتا حولیری بیو اوایی لدیجی پارلمانتو ایجی خیانت کردن پارلمانتو باشوری کردستان دانه بر توپان اولوی داره گلک پیشمرکه خاتم کشتن گلک کس شهید بون گلک پیشمرکه شهید بون او حولیر هاتا دایر کردن استخبارات صدام به مسئول بارزان را لکیلک اوی کتنا حولیری اصلا مفرزه کی مخابرات ای امن توانیان بیرنا حولیر دتمني رفتار فاشستي بغدا جارك كشكلتي وقرتوا لنوكركاني جارك كشكلتي وقرتوا لخيانتي ديوي نو اشكراي سركردي شورشي چواشا مسعود بارزاني كنت كجون اجتمان فروش بوي ذات كاتا سرك بلا مرداني پایتختی کردستان مسعود بارزانی گوت ایدی صدام حسین نه دشمنی ما دوستی ما Is he your friend or your enemy now, Saddam Hussein? He was our enemy, but now I cannot say he is our enemy. بله صدام حسینی کو کم کش بیکانی و قتل عام بیکانی بون ها بود دوستی مسعود بارزانی صدام حسین دبیجه من رجا شمیه البجار جبر کل امریکای شمی یک شمی بطلانه تعدیله و امریکا رانا بجبو بالا کرداش بود چو بلکین کردا تعدیل آخرانا که کلینتون رانا با ناجوا و جوین چینا که اجبو کردا و راست چی در کرد کلینتون جی جوین آخرانا کرد شخوا شمیه دمات ایرش بیکات دنوا هالبجارتون دبو لجیا که دبیجه ایرو میشه گیش نداستی مکو باکوری عراقی یعنی باشوری کردستان که باکوری عراقی صدام حسین با آریکاریا هند هزین کردی دبیجه با آریکاریا هند هزین کردی ایرشی حولی کریه و شهر دوام دکه او خاص در بازبه Early this morning, the military forces of Iraq overran the city of Erbil, which is in the portion of northern Iraq controlled and populated by the Kurds. There are indications that some Kurdish elements may be involved in the operation with Iraq. وقتی صدام تخمین کردی جی راست دادی که پشتی سیر روژا سه ایلونه هنو کلینتون لقصر سپید جواد جبینه که چمونیل داده 3 days ago, despite clear warnings from the United States and the international community, Iraqi forces attacked and seized the Kurdish-controlled city of Erbil in northern Iraq.
دبجه لوی داری ایرش پیکاتیه و لحولیری ما بشتر ما مداخله بکن ما ایرو مداخله کردیه دبجه ما هزین پاراستنا هوایی شکاندنه ما خالا پاراستنا هوایی برقرار کردیه و که هند زانن شانس هری مزنی باشوری کردستانی او بو دما لدیجی صدام دست پیک دست هلدان چی بو نتوی یک بوی به پیشنگی آمریکای پالره را خطا 36 دانین صدام را گوتن حقیقت نه دوی داری بفری لسر کردا فرینا بالافرا قدخه کردن او شانس هری مازم بو لکردا نکاری باش بکار بینن پشتی وی ایرشا سویه که تواخی کو کلینتون بحث کرد بجا ایدی ما بازنه ما حلقه پاراستنا هوایی زیادتر کریه و ما پدافند و پاراستنا هوایی یا صدام جی جاره کردن که هدف یک کوله باشوری کردستان یعنی او دبیجه یکو باکور عراقی وسا دبیجه ما کردن هدف پشتی 3 روز داخل ده صدام راست دبیجه قد خمان نبیه پشتی کو کم کجی پیکات و صدام و گریا و هیزه خرات کردن و گره کس خرات کردن دوی داره جاره کردن کارسات داد که اولی چه دبه روشنامه صدام جاره کردن اشکره کرد دبیجه مسعود بارزانی دستخوشی هیزین صدام کردن روزنامه صدام ابناوی العراق هجمارا 6008 مانشاتی ده روزنامه عراقی دبیجه مسعود بارزانی سپاسی هیزین عراقی که کو حولی گرتنه به هوایی مانشاتی ده نشانه ده و تلویزیون عراقی جاره کردن نامه دویم یا مسعود بارزانی خواند که سپاسی عراقی کردیه. أيها السادة نحييكم ونقدم لحضراتكم أهم الأخبار استعراضا للمهمات التي قامت بها وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة بتقديم العون والإسناد للسيد مسعود البرزاني ورفاقه بناء برای اجبار به کیجی اجرات بیجن خیانت سویه که تواقی و پشتی به کی ایدی شرک دجوار دنابرا ینکی و پدک ده قومی حتی دبیجن نیزی 13,000 کس شهید بون جهاد و آریان دوان شرین دور و درج ده که هیچ ده انجام آیده با شورت و پارچه مانجلا گوتی برادران من پێم باشە ئاگر بەستەکە قبول بکەین منیش تەنەزول بۆ کاک مەسعود دەکەم گوتیەوە خۆتان ئاگادارن 3 جەولەی شەڕە ئێمە دەیکەین لەگە پارتی 3 دەوڵەتی ئەقلیمی پارتی هینایتە سەرمان لە 94 ئێرانی هینا سەرمان کە هەڵەبجە و پێنجێن و قەڵاتزە و دارەشمانە و ئەو شوێنانەی ئێران بە پشتیوانی ئێران و بزوتنەوە ئەو شوێنانە هەمووی گیرا بە پشتیوانی ئێران وە ساڵی 96 کە سیوێکی ئاب تێیدا ڕوودا وەجەیشی عێراق بە کاملی هەچی کۆماندۆی حرە زمبوری بوو و قوواتی خاصەی حرە زمبوری بوو بە هاوکاری پارتی هەولێریان گرتەوە و ئێستاش خۆتان دەبینن بەو حەجمە گەورەی جەیشی تورک کە سەرسەختترین دوژمنی گەلی کوردە هاتیە بەشداری شەڕەکەی کردو ئێمە شکاین و 300 پێشمەرگە و فەرماندەمان لەو شەڕەدا شەهید بووە بۆیە بەڕاستی ئێمەش دەبی سیستەمێکی تری کارکردن لەگەر پارتی لەگە تەعامل لەگە پارتی بدۆزینەوە چونکە ناکری هەموو جارێ ئێمە لەگە پارتی جەولەیەکی شەڕ بکەین ئەو حکوومەتەشی بینی یان ئێران بینی یان عێراق بینی یان تورکیا بینی 3 جەولەی شەڕمان کردیە هەر 3 دەوڵەتەکەی هینایتە سەرمان بۆیە ئێمە دەبی ئەو مەرحەلە دەرباسکەین بە شێوەیەکی تر مەرحەلەیەکی تر خەبات بکەین بە شێوەیەکی تر خەبات بکەین لەو وەزعە دەرباز بین بۆیە من تەنەزول بۆ کاک مەسعود دەکەم کاتی کە حکوومەتی عێراق داوای کردی هاوکاریمان بکە کامە شەڕ تورکیانمان کرد لە کە تورک هات بەشداری کرد عێراق داوای کرد بوو هاوکاریمان بکە مامزەلار ڕەحزی کردەوە گوتی ئەمن لە باتی تەنەزول لۆ سەدام حوسێن بکەم لۆ کاک مەسعودی بکەم ئەوە بۆ تاریخ دەیژێرمەوە مامزەلار ئەوە ڕێئی وا بوو لە کۆبوونەوە کە لە پێش هەموو مەکتەبی سیاسی و گوتیشی تەنەزول لۆ کاک مەسعود دەکەم ئەگە من تەنەزول لۆ کاک مەسعود بکەم دەستی دوژمنانی کورد لە کوردستان دەبڕم بەڵام بەداخەوە نەبڕە هەتا ئێستاش هەر وا توریگمایە لە هەی نێوە تا ئێستا نەڕۆیشت بەلام زدا درێژ ناکەن ئەسپاسی واتێکم کۆرمە تەماشەکە بە یەک ڕۆژێن ساعت
نخواش لکردستانی دوباره نبن کرد اتفاق خواهد چکن او گتنا خواهد چکن لی دیروک چی دیروکه مرو نکارش بیر بکه پیوست مرو بحث بکه جی دیروک آخوا یا خراب درسه در بخه و یا خوشی جی یا باشی جی شنازی بپاريزه لي ديروك أخراب دوي مرود درسي جي درخ بهويا روجن آزاد جن جيان آزادي